سلااڤڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ از جوارە پێشکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. ئەمینداریya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li bajarê Qamişlo civiya û mijarên Kurdistanî û Sûrî gotûbêj kirin. Rûsya daxwaza destpêkirina danûstandina navbera Kurdan û rejîma Sûriyê de dike. Grûpên çekdar di bilpêkirinên xwe de berdewam in û berhemên genûm û ceh yên girê spî û silûkê ji xwe re didizin. Bu duyemîn sal berhema Zeyta Efrînê bi arzanî tê firotin û cûtkarên Kurd tu Sûdê jê nabînin. دوباره سلاف ایرو امینداریا گشتی یا انجمن نشتیمانیا کردی ل سوریه و دسته سروکاتیا انکسه به سروکاتیا سعود المله ل باجار قامشلو جویا و هجمارک مجارن چارنویسی یین گریدای روشا سوریه و روجاوای کردستان گوتوبیش کر. جوینا امینداریا انکسه پشتی جوینین سروکاتیا انکسه و نونرین انکسه ده دسته دانستانکارا سوریه و کمیته دستوری و هفت پیمانیا نشتیمانیا حزب شورش و اپوزیسیون سوریه دمها بوری ده له هولیرا پایتخت کردستان ته کوسه روزان دومان و مجارن سیاسی و لشکری و کار کمیته دستوری هاتن گوتوبیش کرن. سرگی لاوروف وزیر درve روسیه دبیجه روشا سوریه بشر نای چهارسر کردن پیوسته کرد و تفای پیکاتین سوریه دست به گوتوبیجیان لگل شاما پایتخت سوریه بکن. وزیر درve روسیا دبیجه دوی کرد و تفای پیکاتین سوریه یندن دست به دانستاندنان بکن لگل رژیم اسد انجی شاما پایتخت سوریه. سرجی لاوروف وزیر درve روسیا پشتی انجامدان جوینێکی لەگەڵ هەفشانی خۆی ئەمریکی مایک پۆمپیۆ کو دێ جوینە خۆدا ڕەوشە سووریە بەگشتی گوتوبێشکردن و هەروەها ڕۆڵا کوردان دە پرۆسیا سیاسیە سووریەدا گوتوبێشکردن دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەبانیدا ڕاگەهاند ئەرکە لەسەر کوردان و تەبا پێکاتێندن لە سووریە دەست بە گوتوبێژیا بکن گەرشامە پایتەختە سووریێ. هەروەها وەزیرە دەربێ رووسیا دەبێژەش بۆی دەستەبەرکردنا مافێ کوردان و پێکاتێندنی سووریێ دوێ هەر پێکاتەیەک و ژە ئالیۆخەوە دەست بێ دروستکردنا پەیوەندیان لەگەڵ شاما پایتەختە سووریە بکێ. وەزیرە دەربێ رووسیا ئاماژە بۆ چەندێژی کرد کۆبژاردەیە سەربازی ڕەوشە سووریێ چارەسەر ناکێ و ئەوێ لە جەم رووسیا دەدەمان هادە جهێ گرنگیەیە دەستپێکردنا دانوستاندنانە و هەروەها دەستپێکردنا پرۆسیا سیاسیە دڕیا دەستورێ سووریێڤە. هەبلێدوانە وەزیرە دەربێ رووسیا دەدەمەکە دەدەی پشتی ئەنجامدانە جوینەکە لەگەڵ دۆناڵد ترامپ سەرۆکێ ئەمریکا جوینە هەردوو ئالیانژی گرتی بوو حتا نەها هاتیە زانین چێ دەجوینە سەرجی لاڤرۆف و دۆناڵد ترامپدا هاتیە گوتوبێشکردن. د داخوانیا داویه یا گرا چاردهان یا دانستاندن آسیتانا تکزیل سر جناوبرنا گروپین چکدار ل ادلب هاتا کرن هروها اوتونومی آنکو حکم ذاتی جبو کردان هاتا رد کرن. گرا چاردهان یا دانستاندن استانا لپایتخت ولات کازاخستان بداوی هات ولاتن پشدار د دانستاندنان ده داخویانیک بلاف کرن. د داخویانی که ده ولاتن پشدار د دانستاندنین اسیتانا ده مطرسیا خواه جوزیده بونا گروپین تروریست لپارزگاه ادلبی نشاندان و لسر جناف برناوان گروپین تروریست ریکفتن. هروها د داخویانی ده ولاتن پشدار اوتونومی آنکو حکم ذاتی جی کردان را رد کرن و تکزی لسر یک پارچه و سروریا سوریه کرن. د داخویانی ده کنترول کرنا پترولا سوریه جالی امریکا و هات رد کرن و تکزی جی هات کرن کو پیوسته بیرن پترولا سوریه کن هاد بن دست امریکا دنه و گرند بن کنترولا رژیما سوریه. هروها تکزی لسر بجی کرنا رکفتنن کو درباری باجار ادلبی ده هاتنه کرن هات کرن. بگرینگ هاتا زانین کو دزوترین دمده او گروپین تروریستین لی ادلبی هنه ورنج ناف برن. ولاتن پشدار ده دانستاندنن اسیتانا ده ایریشن اسرائیل بو سرخاکا سوری هاتا رد کرن هاتا گوتن کو او ایریش مطرسیه که مزن لسر اولهیو یک پارچه خاکا سوریه و سروریا وی درست دکه. درباره وگره پنابرن سوریه بو سرزیدن خواه ده داخویانی ده هاتیه کو پیوسته کش و هوایه که گنجاو و اوله جبو وگره پنابرن سوریه ورد دابین کرن. هر درباره روشا باجار ادلبی ده بریانها الکساندر لاورنتیف شانده روسیا بو سوریه گوتبو
کو پاراستنا روشا باجار ادلب ارکی ترکیه او پیوسته ترکیه بخوا وان گروپین تروریستین لی ادلب دمینن جناو ببه جبر نابه او گروپین تروریست ببن مطرسی لسر سویلان. وزارت براوانی روسیه راگاند کو گره هفبش یا روسی و ترکیه 15 هاته انجام دان. ایرو وزارت براوانی روسیه داخویانیک بلافکر و تیده گود کو گره هفبش یاد نوورا پولیسین لشکری این روسی و ارتشا ترکیه ده لروجاوه باجار قامشلو ده مجمیر ده دست بکر. او گر جه 8 یکینین علاوین لشکری و 5 لشکر جه هر دو ولاتان پیک دهات. یکم گره هفبش ده نوورا روسیا و ترکیه ده 23 جوتمها بوری بو. او جی لگوره کفتنا بناوی تیگهشتنه تناوبره هر دو ولاتان ده. شاندای روسیا جبو سوریه دبیجه دوی روسیا جی دلوتکه چارآلی یا کوبریارا لستانبول ولا انجامدان بشدار ببه هروها بحثا هبونا هیزین امریکی لسوریه جی کر. شانده روسیه جبو سوری راگهاند کو اگر روسیه دلوتکه استانبول ده پشدار نبه او یک بسر ناکوه و تکزی لسر گرنگیا وکشانه هیزن امریکی جی سوری کر و درباره مجاره آگر بسی لباجار ادلیبی گود کو تنها ترکیه به ارکی خواه نرابویه. الکساندر لاورنتیف شانده سروک روسیایی طایبت جبو سوری راگهاند کو پلانا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان یا انجام دانا لوتکه کچار آلی بسر ناکوه اگر روسیه دوی لوتکه ده پشدار نبه. لاورنتیف د داویا گرا اسیتانه یا 14 ده لنور سلطان پایتخت کازاخستان گود کو دوی هر کارک یان جوینک جبو سوریه وره انجام دان پیوست روسیه جی تیده پشدار ببه جبر کو روسیه لگوری آخفتناوی لیسکارک سرکه د سوریه ده و سربار کر کو اگر هیا او یک د سردان فلادیمیر پوتین سروک روسیه با ترکیه د سر مهابه ده و وره گوتو بیش کرن. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان د جوینن لوتکه هف پیمانی ناتوی ده لگل هر یک جه سروک فرنسا، آلمانیا و بریتانیا راگهاند بو کوی همان لوتکه لستانبول د صباتا بیده انجام بده. لسر مجاره هبونا هیزن امریکی و هف پیمانیا ناف دولتی لسوریه لاورنتیف تکزی لسر پیوستیا وکشان وانج سوریه کر و گود کو او کلیله لحوهاتنه دنابرا کردان و رژیما سوری ده. درباره مجاره آگربسته لباجار ادلبه لاورنتیف گود کو تنها ترکیه به ارکی خواو دست به پروسه آگربسته لباجار ادلبه نرابویه و جبر ویکی او بردوام بند دانستاندنان به ترکیه را. بو سالا دویمین زیت عفرین به ارزانترین نرخ تفروتن جدرک طایبت جه دزگاه آرکیرا راگهاند کو ای سال جودکارن کرد تو سود جبر همین خواه ندیتن و کو سالا بوری زیت عفرین به ارزانی تفروتن. لهرما عفرین روجاوای کردستان دم سالا زیتونان یا سالا 2019 برف داویبونی ود چه به ای سال جی جودکارین عفرینی راسی زیان و دردانک مزن هاتن و سود جبر همین خواه ندیتن. لگور جودکارکی کرد جیچیای کرمیج نخواست ناوی خواه جبر صدمن اولکاری وره اشکره کرن جه دزگاه آرکیرا راگهاند ای سال تاوی کو دم سالا زیتونا ند سالا خوده واتا رجای زیتی لسر آستا هرم کم بو و دویا بو به نرخکی باش وره فروتن لیبر واجی ویه که وکو سالا بوری به ارزانی تی فروتن. همان جه در بالکشان سر نرخ کو زیت به تی فروتن تیرا تیچونا خزمتا داران ناکه کش ساله تا ساله پیوسته دار خزمتک باش وکو آفدان و ودان و جود کرن لیوره کرن. جبلی ویکی جی ددما برهف کرن و چینینا زیتونان جی خرجیک جبو کارکر و ستمنیا اوتومبیلان جبو و گوهستنا گوفشگهان هروها پارا انجمن و چکداران سرباری گوفشگهان لیدچه. درباره نرخ یک تنکه زیتی وی جودکاری دازانین کو ای سال یک تنکه 16 لتر جوری هری باش آنکو جه اسیدا کمتر جیکی به بوهای 17,000 لیره سوری تی فروتن. وی جودکاری آماجه پیکر شینین هرمی جه کم کرنا نرخ زیتی دلگرانن و بانک دکن کو آلین پیوندیدار جه بریار خواه وکشن دا کو جودکار جی سوده جه برهمین خواه ببینن. اوه خافتن اگر برهم ده دست ولاتیان دبه و نهات به دزین جبر کل گلک جهان برهم لپیش چاوی همویان جالی چکداران و عربین کو هاتن بجی کرن هاتن دزین و دست سر کرن. سالا بوری لگور کانالا ترته یا ترکی کو 40,000 تون جه برهم زیتا ترکیه لسپانیا هاته فروتن
lê ji derên ragihandinê tekez kirin ku beşek ji wê berhemê ya Efrîniyan bû. Li ser zarê Bernard Gohil, nûnerê Partiya Parasvanan ya Demokrat hate eşkere kirin û got ku berhemê zeytê ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve hate dizîn û li Spanya bi bihayê 7 milyon dolar hate firûtin. Jalê xwe ve Wezîrê Çandinî yê Tirkiye Bekir Bekdemirlî bi zelalî got bila berhema Efrînê têkeve destê wan de baştir e ku têkeve destê PKK de. Herêma Çiyayê Kurmêc bi darên xwe navdar e. Derdora 20 milyon darên zeytûna navbera darên biber û bêber hene. Anko ji sedî 33.33 ji berhemên Sûriyê bi danpêdana aliyên fermî ji Efrînê ye. Wekû dahata sereke ji xelkê wê re ye. Lê ji dema desteserkirina Tirkiye û grûpên çekdar, piraniya berhem hate desteserkirin yan jî cotkar bûn qurbaniya dana bac û têçûna xizmetkirinê. Li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka operasyona Tirkiye ya leşkerî ve û grûpên çekdar di dizî û talankirin û binpêkirinan de berdewam in. Herî dawî jî sayloyên girêspî û silûkê talankirin û berhemên genim û ceh ji xwe re dizîn. Li Rojavayê Kurdistanê Rojhilatî Feratê ji destpêka operasyona Tirkiye leşkerî ve grûpên çekdar di dizî û talankirin û binpêkirinan de berdewam in. Herî dawî sayloyên girêspî û silûk talan kirin û genim û cehê wê ku milkê xelkê wê ne. Di proseyeke plankirî de di dizin û bazirganiyeke mezin tê encamdan. Rewangeha Sûriye mafê mirovan roja çarşemê 11 birçileya 2019 belav kir ku grûpên çekdar yên serbê Tirkiye ve sayloyên girêspî û silûk talan kirine û genim û cehê wê dizîne û veguhestine Tirkiye. Li gorî jêderên rewangehê serkirdeyekî Grûpa Ehrarê Şerqiye ku nexwestiye navî wî bi temamî eşkere bike birayê serokê Encumena Girêspî ya Xwecehî hejmarek kesên din ser bi grûpên çekdar yên serbê Tirkiye ve dexlûdanê ku hatiye dizîn ji sayloyên girêspî û silûk ji serkirdeyetiya Ecebhe Şamiye, Ceyşül İslam û Ehrarê Şerqiye kirîne û ji hin enbarên beriyan halê nêzî bazînxaneya Elbello amade kirbûn veguhestin. Herwiha rewangehê serbar kir û got ku dexlûdanê hatî dizîn ji hin bazirganên xwedîpêwendî ku di lîsteya sizayên navdewletî de ye hatiye pesindan têfirotin. Ji wan bazirganên ku di firoşinê de yek ji bazirganên Reqayê Yêxuya ye. Balîkariya du bazirganên din xwedî embarên li Rojavayê benzînxaneya El Abbas li gundê Ferca li gundewarê Girêspî. Herwiha xaleke komkirina dexlûdanê diziyê li devera Rojavayê filkeya dadgeha nû ji bo embarkirina berhemên diziyê bi serkirdeyetiya Grûpa Ecebhe Şamiye têne encamdan. Li gorî jêderên Xwecehî sayloya Dehlîz li Silûk 11,400 tan genim li xwe digirt. Sayloya Sexrat li başûrî Girêspî 11,000 tan genim li xwe digirt. Di her du sayloyan de jî 26,000 tan ji cih heye. Serbarî sayloya Şirkirak li bakurî Reqayê ku 9,000 tan genim 11,000 tan cih li xwe digire. Rewangeha Sûrî li gorî jêderên xwe tekez kir ku ev amarên borî ji Tirkiye re têne veguhestin. Beryanha jî tubabên mezin ji sayloyên Dehlîz û Sexrat li Girêspî û Silûk hatine veguhestin ji Tirkiye re. Niha jî tubabek jê ji ber qedexekirina çûn û hatinê li deverên operasyona Tirkiye li embarên Girêspî hatine embarkirin ku çûn û hatina otomobîlan jî ji bilî ambulansan hatiye qedexekirin. Herwiha Encumena Xwecehiya Girêspî genim û pembûyê ji sayloyê bi biryar vediguheze bê ku diyar bike bi kur ve wê were veguhestin. Dê meha borî de şer û pevçûn di navbera artêşa Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve Qesedê de li devera sayloyan lê navçeya Ên Îsa û Girêspî rûdan. Hevdemî êrişeke balaferên bê balafervan yên Tirkiye li ser gundê Şirkirak li Ên Îsayê topbarankirina wê sayloyê piştî çend rojan ew dever hatine kontrolkirin Hesedê jê vekşiya. Ji destpêka operasyona Tirkiye leşkerî ve Rojavayê Kurdistanê serbarî derencamên nerînî û kuştinê û rewşên derbederî û penaberiyê di encamên şer û pevçûnan de grûpên çekdar mal û milkên xelkê didizin desteser dikin talan dikin û li pêş çavê civaka navdewletî û rêxistinên mafê mirovan û di binpêkirinan de berdewam in bêrê girî. Serokê Rûsyê Vladimir Putin û serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan diriya peywendiyeke telefûnî ve rewşa Sûriyê gotûbêj kirin. Navaroka peywendiyê di vê raportê de. Şeva borî serokê Rûsya û serokê Tirkiye bi dê rêya peywendiyeka telefonê ve rewşa Sûriyê gotûbêj kirin. Dmitry Peskov gotûbêjê koşka Kremlîna Rûsî li Moskwa ra gihand ku Vladimir Putin serokê Rûsya û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dawiyên pêşhatên Sûriyê gotûbêj kirin.
بژالی خۆباش ئیبراهیم کاڵن گوتوبێژە سەرۆکاتیا کۆمارە تورکیە ڕاگەهاند گواردۆگان پەیوەندیەکە تەلەفۆنی دەربارەی ڕەوشە سووریە لەگەڵ بۆتین ئەنجامدا. ئیبراهیم کارێن گوت و دە پەیوەندیا تەلەفۆنێدا کارێن پێویست بۆی ڤەگەرە پەنابرێن سووریە بۆ سەرزێدێن خوا هاتە گوتوبێشکردن و ئەوژێ دەوێت لە گۆری سێ پێوەران بەیەک و نەتەوێن یەکگرتی دیارکردە ئەوژی ئەوەن کۆڤەگەر باوایەکی ئەمنی بێ و بە ڕازیبوونە پەنابرێن سووریەن لە تورکیا دمێنن و هەروەها بە سربەزانە ڤەگەرنە سەرزێدێن خوا. هەروها کاڵێن داخویاکردن و بریارە دە هەفتیا بێدا ڕەجەب تایب ئەردۆگان لە جنەفەوەکە هەفسەرۆکێ کۆربەندە پەنابەرن جیهانێ بەشداریە دە جوینە دەبکێ وێ ڕەوشە پەنابرێن سووریەن لە تورکیا دمێنن دوی کۆربەندیدا وێ ڕۆناهیە بەخێسەر. بەردەوام ڤلادیمیر پوتین سەرۆکێ رووسیا و ڕەجەب تایب ئەردۆگان سەرۆکێ تورکیا ڕەوشە سووریە گوتوبێژ دەکەن چێ دڕیا پەیوەندیە تەلەفۆنێ بەبێ و یانژی دڕیا ئەنجامدانە لووتکەیان بەبێ و تورکیا دە جویناندا تەکەزیە لەسەر پابەندیە رووسیا بە ڕێکەوتنە سوچیتکێک و دەربارە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ هاتیە ئەمزەکردن و تورکیا دەبێژێ ئەگەر رووسیا و یانژی ئەمریکا پابندێ ڕێکەوتنێن خوێنە بن لەگەڵ تورکیا دەربارەی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ئەگەرەکە مەزن هەیە و تورکیا ئێریشا خۆجارەکە دن لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی ئەنجام بدێ. پەیوەندیە سەرۆکێ رووسیا و سەرۆکێ تورکیا پشتیوە چەندێتێ کوسێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربێ رووسیا لەگەڵ دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا جڤە هەروها لەگەڵ مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەربێ ئەمریکاژی جڤە و دە جویناندا ڕەوشە سووریە و ڕۆژئاوای کوردستانی و بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ گوتوبێژکردن. بله تماشاوان هیجان هاجی برز فیصل یوسف اندام دسته سرکاتی انجمن اجتماعی کوردی لسوریه لگل منه دم باش برز فیصل امی جوینا و دست بکن جوینا انا کسی لقامشلو چاوا بریوچو و مجارن گریدای به روجاوای کردستان چاوا هاتن بحث کرد. دم باش ایرو جواتا ئەمینداریە گشتی یا دووەختی خوا دەبوو ئەم سەر ڕەوشە هەرەمن کوردی سەکنین عفرین گرێسپی سەرێکانی تمام تایبەت مەسەلا بێ کۆچبەریا گوهەی یا گۆبەرپێتێدان گوهارتنەک دیموگرافی چێ ببێ سەروێ هات سەکناندن کاروبارێک ئەنجومەنێ دەما دەرباسبووی داگری چه ئۆڤیسا تێکلیە دەرەوە چ دەستایە سەرۆکاتی و جواتن گۆل لە هەرەمێ کوردستانە عراقی چێبوون لە هەولێرێ و چاوا دەنگێ گۆ ما گەهاند جەنابێ سەرۆک نێچیروان و جەنابێ سەرۆک مەسعود و ئەوژی ڕۆلا وای گۆ حتانها رابووی و دەنگێ خۆ گەهاندن کەسم ناودەوڵەتی ژ بۆ رێ بگرن پێشیا گۆراننا دیموگرافی و شەرمەزارکردناوێنە ئەو دەوێ ناوێرەژی ما دەنگێ خۆگەهاند دەوڵەتن هەری مەزن ئەمریکا رووسیا ئۆروپی تمام ئەv مەسەلا گۆتێ شتەغالیکردن مەسەلا گۆراننا دیموگرافی دنابێنا گرێ سپی و سەرێکانیە دەژی یانژی تشتێک وە عفرینێ دەچێ بووی چاوە ڕێژێرە بێدانین و هەر وەختا ملەتێ کوردی خۆدیێ عەردێ خوا خۆدیێ خاکا خوا و بەگەرێ ئەوایەکی ئارام و تاویدژی ببێ سەر تشتێک و زەرەراگ و گهای ئەفخانایە کەمین بوو یا گۆل سەر سەکنی و بریار هات گرتن گۆ بەردەوام دوی کاریدە ببێ دو تێکلیە و کار و خەباتێ دوی مەجالیدا ببێ یاد دواژی قاسی گۆر وێنا ئەف خەباتش بۆی ببێ پشتگرتنێکیش مافێ ملەتێ کوردە بێگرتن ئالیە وا دەوڵەتێ مەزن بە مەسەلا نویسانە دەستورێکی دەسووریادا ئەم سەروێ سەکنین گۆ حتانە هەنەکتشت پێبوونا ئاعتراف پێبوویە بە مەسەلا کورد و قەضیا کوردی وەک قەضیەک نەتەوی دەندروێ سووریادا دەوێ چارەسەر ببێ دەوێ ئاعتراف بە حقوقی کورد ببێ وەک عەرەب وەک نەتەو دیترێ هەلانینە سیاساتە استثنایی یادی تریژیا گۆ ئەم سەر سەکنین جارەکە دیترێ کارێ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی جهێ خۆجهیدا تمامی کارێ خوا گوندادا باژارادا گەلک ئاکتیو بکێ گۆ برۆلا خۆرا ببێ و خەلک و ملەتی هەر وەختی دراگەهاندنێدا یانژی جهێ خۆ کار بن گۆداری بکەن ئەف کاروبارێ گۆ
ئیرۆ ئەنجومەند کێ و بەردەوامە تێدا سەر هات سەکنانێ إنه حتى هاج انجمني رتين بيساندن جوبر بيدا هر وقتي يك هلوستا كردي هبي وكاربن او يك هلوست اواغو نرينا كردي تبعي جوج روجاغو شورشا سوري دست بيغريا خودي جيرا وامذكري بارتين دي تريرا او يك هلوست بكاروري باواكي جو ام تمام شريكي قراري بن نجالكي التنيبا ما ولو جبريار دا جو جواتا انجمنان اجتماعي كرديا نورمال جنها وبري سري صالي جيب بي وامسر بسكن قالك انا عطيدا سر بسكن مشلوغ برز فيصل روسيا داخل دست بكرنا دانستاندن نافبرا كردان و رژیما سوریه دادکه اف مجار هاتا بحث کرن يعني ما وقتي جو ايرو عم كوميتا دستوري دنا وك انجمنان اجتماعي كردي چام ديريك دولي هيا دانينا دستور كيرا حتى هكا بلكي وجهداري كر او شاندك ايجود جوتن يعني بيشتغرترا حكومه جوارا صراحه عندن بيشتي جوا تبون انه حتى رجيم خوجي وقتي جو تشتكي حتى كيم نقلك جي نسبه مساله كرداد في جوهرتنك دستوري هبي اما امتدنا وكن جمعان اجتماعي كردي دوي كوميتا دستوري دا حتى انها جي دوستي ما هبالي ما هنا ام قضيه كردي الجورنرينا كرديه تفاي طرح كن وام لوجي هيفيت كن او تعديريا دولي بكاروري جو تثبيت ببي دستور دا ليبي ريجيما سوري بتعديريا روسيا غيري غرانتيه كي جو مثلا شهر سريا مثلا كردي بكي كسكي دستي في ريجيمي نغرتيا جو اف بروجين اي عنصري كردا هليني اگر حزام العربي بي اگر اي ماي بي هوي تعويض ببن اعتراف حقوقي ملتي كرد ببي خو بخي خودي جيرا كسكي دستور يعني رين نقرتي البيشاوي لهر وقت بلي روسيا جيك جوا دولتي جرانتورا ايغو بيجي كوميتا دستوري يا صبح جيت جنيف دا تشك كاروري ما هر وقت خوستيا بيشغرتنا وانا ما في ملتي كردرا تشل جنيف تشل غير جنيف يعني هون آمدن دانستاندن برژیما سوریه را دوا دمان هادا بکن ايما ايرو وقتيغو ام تشنا جنيف هشت نه مؤتمر هشت الجنيف ويجي لفيينا وايرو جيت كوميتا دستوري بحاضريا ريجيم وامدان وستاندني بروسا وامريكانا وغيري وارا جيت كسي ناف دولتي لهاجر بي هناك بعد دولتي افي انجمنا اسايشتي هاجر روسيا تايبت يانجي غيري بينا بضامن ما فك ملتي كرد اندروي دستوري سوري ده بيجو بيصير حسابي مثلا ديمقراطي ده اندروي سوريا جيتيا غير سوري امبيرنا ريجيم ديمقراطي ما في ملتي كرد جيتي ده بكاروري بشك سركينه دندري سوريا ام خديه ما في ملتي كرد ومساله ديمقراطي ولاتيه سوريا تماميرا يعني جبلي جارانتيا روسيا برز فيصل شرط مرجن واتشنا اگر هون دانستاندن برژیمرا دست بکن يعني إيه ما حتى أنها تشتك جوية تنقو أمو ريجيمي بهفدورة دا صاني بكن لوقتيقو أمبر بيدن شارع سريا سياسي سرانسري سوريا وملتي سوري تمام تيدا الجور بريارين اف دولتي يانجي الجور مثلا نفيسانا دستوركي شرط مرجمة أو مسألة ديمقراطية حقوقية ملتي سوري تمام كاروري دنافرجي ملتي كرد وكمتكي إيه دوا بجماري خل سرعة خاكا خوا حقوقي ويد اي دستوري جو بين بيساندن صبر ريجيم جي پیش گرتنا ہے کہ دانی ناوی دستوری دا جبر پنجه کسي واجي ها ايگو د کوميتا دستوري دا ها جي دوستيوانا دناف اي دواكا سويل دا ايما شرط مرجمه او انجو اعتراف بحقوقهم التي كرد ببي ومساله ديمقراطي خلكي سوري تمامي وريجيمك ديمقراطي او اجو خلكي سوري تمام شو هذا سبيكر سوري اساس باشا برز فيصل يعني آلي روسيا يعني ولاتي روسيا بتنه بس وكو جارانتور داكو ما في قالك كرد سوريا بيشاروش ده ورن چسباندن إيه يعني روسيا خدخي خديج كوميتا دستوري بيجي اصلا يكشتيغو كونغرس سوتشي بكاراني او كوميتا دستوري جا فالي ما شاندك الموسكو بنمري رئيس روسيا رونشتن جو بيشتغرتنا كي كوميتا دستوري ده اگر بكار وري الجنيف يانجي د سوريا ده ببي ضامن او بهر وقت خدخنا ضامن ايما حتى انها نخصنا ضامن الا دي طريقو او كوميتا دستوري حتى دو ترجي لسوتشي دبيجن چاوا پرس گریکا الپیشاوی کومیتا دستوری هنو کاروري عملويري والكيجا جيبي عم وقتاش روسيا تخاصم يانجي دولتي جرانتور هجر امريكان يا اوروبي فيملتي كردو
ئەوایەکی سوود اتحادی دیموکراتی گەلک نەتەوە بکاروەری. یعنی رووسیا تسۆز دانەوە وەکەم زانن و بەریا چەند ڕۆژان شاندەکە پلە بلند جێ ئەنەکەسێ بە میخائیل بۆگدانۆڤرا لە رووسیا لە مۆسکۆ جڤیا بوو. مۆسکۆ تشتێکی یان بێژن سۆزەک دا ئەنەکەسی و مافێ وان مافێ کوردان دە پێشەڕۆژە سووریەدا وێ پاڵستی بە. والله ez dixwazim bibêjim yanî mesela Rûsya heta niha wek girantor wek dewleta girantor xwe bibîne ji mafê miletê Kurd re di hundirwê Sûriya de bi danûstandinekê bi rejîm heta niha nekiriye tenê dibêje em piştgirtinekê dikin û helwesta Kurdî yek hebe em ê karbin wa daxwazê wa emrêkî yanî em danûstandinekê ser wî esasî bikin. Yek helwesta Kurdî ew li cem wan gelek muhim e. Her wextî jî ême مجواره گو او تشتی گو ام خوازن گو اون چه خوازن خواستنا مجدی او نرینا کردی اوا گو بره مثلا مذکری سوریا که ديمقراطي قالك نتو فيدرالي ما في ملتي كرتي دبكار وري مقبلتكي سقاكا الجور عهود موازقين في دولتي ما جواره گوتي زلال وام تكل دارن بوار باشه برس فیصل اگر ام بیژن روسیا دست پیشخاریه کی بکه داکو یعنی ببه نافبینکاری نافبرا و رژیما سوریه ده یعنی دوی دمه ده وکو اگر وکو احتمال ام دبیژن هونه دانستاندنان بتنه یان به رژیمی را یان اگر های کو هونو پیده به هفبش دانستاندنان به رژیمی را وکن والله مثلا موطية ديري كفتني موطية دين هام بحسان لرينا كردي تبعي كد أواقو بيدي جد وقتا كده لسنة مذاكر وإيرو بشتا خدا واري كفتنا ليد هوليرد تاليا دازار وسيزدا وقتا قو تستيكا دازار وشاردا وي كونغري جنيه بددوا ما قو إيقو الجفاتك دنار دولتي لسر مسألة شرسرية أوضاعرد هندري سوريا دا أو طرفي كردي قو حاضر ببيخ وفاقوستن سر أساسك نارينا كردي تبعي تمام هاد مسلين وقتی انجمن هاد بخواستن و چوجنی مخابن یعنی پیده گوتن انا مسلين ایلو جی وقتی ام بجنیه کلوستا کردی ایمه تپرس گریکنین او وقتی گو اجراءات فاكرنا بهوريه جاريه پیده و اداره مواجه کری بین آویتن و ام کاربن بهدوره کلوستا کردی سروی نرینا کردی تبعی و سر مثلا آره کتنا دو که اتالی نرینک سیاسی نرینک گو لک آریه کتنی خودیه بریاری به چاره نوسام لطی کردو مثلا حالا اداری جی یعنی کری ام آماده نجیره او حتی این او افتراض گو بی گو ام بیک هلوستا کردی ام هر المنابرید ولی ای مجالیه ده بری ام لورن و بری جی امری ناگرن لی قطعا جی آلیه تنی بیجی آلیه تنی خودی بمجیره الجمع ما خوستیه دائما حقوقی ملتي كرد تمام بكسيوي سيفيل ده بمجتمع مدني تمام شريك بك ايه مجاليه مدى تبرز جريك مناجتنا برز جريكي هنا الاليه طرف يدينا ام بيك هالوستك يتقازن بهافدوكا بو تعبيرك به جغرانيه كيش ملتي مرات هندروي سوريا باشا برس فيصل دست پیشخاری قصده بریا چند روزان یعنی باش دهاته بحث کردن لعبه چند روزان بدنگیک هیا سدمین بدنگی چنه او یک چوا دجیوینا وده هاته بحث کردن والله ما بخوا يعني مثلا بدنگی نجعالی مده گرتی کسک الجمع تنا مسئله او کاروباری گو ببنج بو مسئله ریدانی بکاری سیاسی ایرا گاندنی یانجی فکرنا مکاتب او جهاتی گو معنینا گو ریبدن مکاتب بدن فکری یانجی بوکی دیتری فآلیه دیوه ایما هر وقتی اینو جنهاجی دریا فضایه آرکیا گو سپاس دنگی ملت کرد و دنگی انجمن ام دویر جید گینا خلکی خو دوستی خو ایما ام دویجن نهاجی ما گو یک بریاری گو ام سر مسکنه یک هلوستا کردی گو ام بهردوره کارکی جیره بکن اوا گو بنگهای ما گو تیره کفتنا دو که پارتی کردی تمام تیدنا لیبری ویناجی او گابین آویتن باوریدنا مده چه بیش آلیه پیده ده از دوبارت کم مسئله گرتیانا مسئله ونضابوینا مسئله ایگو دوری کردستانا سوری خستنا تمام و پیرجی افریدا ایما هر وقتی اف دنگی ما دائما های و دائما جی هم دردم
اما هاگە بێ دەنگیک بێژ عالیە ترێ نەژالی مەگە باشە برز فێساڵ تەوی گوتە دەستپێکا خفتنە خۆدا بەحسا وێ یەکێ کرد ینی گوهارتنا دەموغرافیا هەرێمên کوردی وەکم زانن ku tê guhartin grûpên çekdar malbatên xwe ji Tirkiye tînin û her wiha Ereb li wan deveran şûna Kurdan da têne bicîkirin. Hûn wek ku enekesê wa planek ji bo girtina yan jî ji bo rêgiriya vê guhartinê we daniye. Yani ئێمە مەسەلەی بێگۆڕاننا دیموگرافی تشتێ هەی دریا ینی تەفکاریە نابێنا ما و هەنێک ڕێخستنن ماقی مرۆڤ ئێ هەندر و ئێ دەربەژی حتا تەوسیق ینی بەری درۆست ئێ ڕۆژە کتێبێک 366 بۆ پەک تشتێ گۆبووی هەندروی عەفرینێدا و ئیرۆژی تشتێت نابێنا گرێسپی و سەرێکە هەنیە دەژی ڕێخستنا هیومن ڕایت وۆرچ یا مەسەد سووری یاجی هەنێک بڕاستێتی هەندرودا نەخویایی ئەم دنە سەر هەفتوو ئەم تەسلیمی کەسێ ناودەوڵەتی بکەن حتا نارێکە توێ دەوڵەتی چێبوونە نابێنا ترکیە و ئەمریکا ترکیە و رووسیا مفاوضیە ئەوروپی گۆتەرێس ئایا گوهاتنێ دیموگرافی دوێ چێ نەبن دەوێت کەسێک زۆرەی نەڤەگەرێ هەنێک جهێگۆ ترک بخوازن و ئاڤەگەرێنن یانجی ڕێبێدان بە ئەوایەکی ئارامی بۆ ئەف کەسێ کۆچبەر ڤەگەرن و ئەف کەسێ گۆ تعدێتکن بێنن ویساندن لیستێ تێرۆلیستادا هەگەل عەفرینی هەگەل ئەف هەرمێ گۆ نهامەنا ئەم بەحسابەتکن گرێسپی و سرێکانی. برز فێساڵ یوسێف ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سوورێ gelek spas بۆ بەشداربووناتە. بله تماشاوان ایجا لسر روشا میدانی از بر خوب بدن باجار حسک لجام نوچگهان ما دارا عبدو دنباش دارا وكم زانش دوه و ريا انفور هاتيه وكرن ام خوازن بهرگولی بحثا و ريا جمرا بکی کان ها روش لو ريا چاوایا دبن دست کیجان هزانده. بله سپاس. يعني هبونا ريجيم السر ريا انفور اج حسكي دقي حلبكي حتى عصتكي هبونا وي تشيبوي نقطاني خوني لشكري دانينه لي دكارن بيجم يعني شخوفي داوي يعني انجامي جو اي ريجيم يقول سروي ريا حسكي حياه حلبي انجامي و دردكافي وكي وتاني دوريه روسي تايبت روسي تاني بي تركيا خياي والسر وريه بشوبينن يعني تمام جبر دوجي دور يك روسي بدو اوتومبيلن لشكري اشخوا اوريا هاني شوبان اوريا جو وكي كتي بندستي ريجيمي دو وإيروجي 6 اوتومبيلن روسي بتنا خوا بي تركيا السروي ريه مشيان يعني ديار وكي يعني انجامي جو جابك اف يهاني قلتني السيطره ريجيمي السربن شخص السيطره الجوري ريجيمي والباكر الباشوري ريبن وتاني دوريه روسي بن جبرك بلكي تشيناب جو دوريه تركيا وريجيمي اشخوا براسي هبدو بين خوياي افايا تشيناب يادن مثلا ام بيجن افري حيا حسكي حيا حلبي قش نقطين سيطره ريجيمي تشيبونا نا يعني نحيا
نحيا حلبية حياة جندي حياة عالية وجيو بيفي هنا وبردوام بين جو ريجيم نقطة خوا دينه. باشا دارا ريا بازرگانی هاتیه وکرن یعنی امکارم بیجن کلوپل پیوین روزانه پیدیوین کو پیوستیا باجاران پی هیا نها دچن و تین درباز دبن. لا از ذكاري بيجي زان شوا يعني افريا هاني يعني حتى انا ام نكارن بيجن ارام بويه بله يعني حتى ريجيم جي بخو دبيجي سيطرة من سر بوي نخمه بس نابيجي ارام بويه يعني كسك تجي حتى روسيا جي وامريكا جي يعني يك جارنا دقوتن فام سري درنوتين لي ام نكارن سري صدي صد ام بيجن بازرگان برا ايدا هرن حتى انها حياة ايرو از تكز دكم تو بازرگان دويرير نهاتنه جبرك سيطرة ريجيمي حتى حلبي هنا بجينا بون حتى آستكي راس سيطرة خدانين لي حياة حلبي بالجينانين يا دن برسجريكا دن قوم ترسين هي انه او جروبين جكدار ايجو بسر تركيا شخوا سيطرة وان هني باكوري فيرييني يعني دبيجن بلي او دبيجن 4 كيلومتر دبيجن 4 كيلومتر يا 6 كيلومتر بلي ليه الجينا جي خونيزيك دك يعني وك السيطرة اي دمكي جينا خونيزيك دكن كيلومترك يعني بهوري بوار ناب شيخو وبالبيكرمان يعني امكار بيجن ضمكو خونيزيك دكن دارا يعني خلق دبينن بن بيكرمان بيكتينن يعني ام بيجن دزيه دكن شو دكن ضمكو خونيزيكي وين ري دكن يعني تشاوا وك تهديدا دن خلكي وك يعني جبوك افري نمشت يعني اوجي بامر تركيتي يعني وك مسألة تهديدا يعني يعني حتى وك ايرو استكاز يعني دريا بازرگاني هنا دريا دورتي اغو جمن بيجي حياة بيجن رقاي وجرقاي حياة تلتمر ريا تشب هنا حتى انا بازرگاني ورتي براسي اوجي ريا دورج يعني حياة حد ساعات حي ساعتها قويك حياة هر كوباني وبور بير بطولة يعني روش حتى انا افيريه وصايه باشا دارا يعني برصا هري جرين تيكرن روشا دربدرانا تبيكو وكم زانن ورزي زفستانية جو هديدي صار بويا روشا دربدر چاوا جيانا خوا درباز دكن عليكاري چاوا جوانا تينا پیشکش کرن يعني تشتي غوري ريبريا و وان دربدرا نمازه تكاز دكن سر كامبا وشوكاني و ايرو يعني دكارن بيجم يعني جهاشتيه 5000 كسي لي بجيبونم برسجريك يعني اف كوني جو نه بجيبونم براستي هنا كجوان خوشك يعني ام بيجن شخوا الريز زفت نبون التاني او ام بيجن شوصة بقايا كفري سبي هور يعني حتى هنا كون افجي كتبو بنوان كوناد وخلق مابون الجم جيراني خوجي رازابون راسي علي كاري السر كيمر حوجنه شخوا يعني دزقها برزانيا خير خوازي دارا اوتومبيل اوجي تايبت كون بون وجلو برق بلي سر كروان ششان يا دزقها برزانيا يا خير خوازي بو بلي وكم زان ده درباسي روجاوي كورساني بو او الكاري چاواتنا داباش کرن دكافن دستي كي او يعني تكليب هيفا سوري كردي بله. او هيفا سوري كردي برنجكي هفبش و يعني اليكاريا هاتي تايبتش بو كامبا وشوكاني بو برفرهتر بكن يعني بهترين انا او حوجي صوبانه حوجي بطانيانه بحوجي جلو برجز فستاني يعني بفان تشتيولو بتايبت حوجنه شخوا بريا تكليه هيفا صور ودزقها خيرخوازية برزاني فان اليكاري شاندن دي ساجي از دكز دكم يعني الجوري خلكن في كامبي براستي يعني وزفستان
يعني حوجاوان بكونا هي حوجاوان ببطانيا وصوبان هني يعني صوبا هجمارك بآليكاري هات يعني بس اف صوبا كيراوان ناكن يادن مثلا انه اف ريفبري يعني انها جاي اصلا مجبور قو دبستاني حسكي يعني جاي شيستو حش دبستانا وفالا بك والكامبي بجيبك للفر يعني براسي قال لك آلي كاري جوان اد دوا يعني اد آلي كاريا جوش في كامبير كان يعني ايه دولة ناف دولتي وك يو ان ناي يعني هناك ريخستين ني حكومي هنا وك مرسي كور وك افانا آلي كاريا ددن وجيك جارنا صوز ناجي ددن ويعني بهنا فرو صوزي خواب بجي نادن يعني دكارن بيجم تاني يعني هيفا سوري كردي بهتر وچند ريخستنين محلي الحسكي يقول براد بن اجبلي دزدها خوازي يا برزاني جو آليكاريا هري مازن جو جيانديا في كافي امجي بهيفينك وخلق ويانجي رخصنين ناف دولتي رخصنين ما في مروفان بهوارا دربداران و بچن گلک سپاس دار عبدو و چگهانی ماجی حسکه گلک سپاس بو باشدار بونا تا و زانیارین تا رژیم سوریه د تاوان و بنپیکرین خوده د در حق گل سوریه و د ناوان د گل کرده بردوام زنجیرا کشتن و ترور کرن اشکنجهدانا سوریا نهاتیه راوستاندن هری داوی جی لزیندانا کوه یا به تاوان دور جمهوراتی ناسکریه لگندوار شامه جوانکی پاریزگاه حسکه دبن اشکنجه ده شهید کرد. زندانا سیدنایا لگندوار شامه جوانکی پارێزگاها حەسەکێ dibin eşkenceya rejima Sûriyê de jiyana xwe ji dest da û şehîd kete. Rewanggeha Sûriya mafê mirovan duh belav kir ku piştî 5 salan ji zîndankirinê ciwanekî gundewarê Til Temerê li parêzgeha Hesekê li zindana Sêdnaya li gundewarê Şama paytexta Sûriyê dibin eşkenceya rejima Sûriyê de jiyana xwe ji dest da û şehîd ket. Bê ku navê wî eşkere bike. Rewangehê amaje kir ku bi şehîdbûna wî ciwanî hejmara sivîlên dibin eşkenceyê û lêdanê de di girtîgeh û zîndanên rejima Sûriyê de şehîd bûne gihişte 16,145 kesî. Di nav wan de bi nav û belgeh 15,957 mêro ciwan û 125 zarokên jêr 18 salî, 64 jin jî jêr 18 salî hene. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve şehîd ketine. Ev navên hatî belgekirin ji koka 140,000 kese li gor zanyariyên rewanggeha Sûriyê di zîndanên rejima Sûriyê de jiyana xwe ji dest dana û şehîd ketine. Ji derê her wiha got ku ji derna cihê baweriyê tekeskirine ku 83 ji sedê rejima Sûriyê sêxuriya wê di zîndana û girtîgehên xwe de di navbera meha şeşan ji sala 2013 ta bi meha heştan ji sala 2015 kuştine û tîrorkirine û li sêdardan jî xistine. Li gorî rewanggeha Sûriya mafê mirovan 30,000 girtî li zêndana Sêdnaya ya herî nebaş û binpêkirinan encam dide li Sûriyê û li zêndana rêveberiya sîxuriya Asmanî hatine kuştin û tîrorkirin. Mafnas û çalakvanên Sûriyê civaka navdewletî bi lawazî û nebicîkirina erkê xwe derbarê fişarê li ser rejima Sûriyê ji ber eşkerekirina çarenivîsa bi sedê hezaran girtî û binçavkiriyê bi zorê di zîndanên wê de serbestberdana wan û sizedana rejimê li ser tawanên lêdijî mirovatiyê ku derheqê girtiyan encam de tûmetbar dikin. Ev e 9 sal li ser şoreşa Sûriyê derbas bûn û tevî destwerdana hêzên navdewletî û herêmî û netewên yekgirtî hev demê ku behsa çareseriya siyasî li Sûriyê tê kirin hîn jî rejima Sûriyê di tawan û binpêkirinên xwe de derheqê gelê Sûriyê û girtiyan de berdewam e û zincîra kuştin û terorkirinê û eşkencedana Sûriyan nehatiye rawestandin. Çarenivîsa bi sedê hezaran ji welatiyên Sûriyê nediyar e. Dadgeha tawanan li bajarê Hewlêrê biryara bidarvekirina Ferîdon Ramadan Kerîm ku jêrê malbata Penabera Rojavayê Kurdistanê derxist. Hûrguliyên bicîkirina biryara bidarvekirinê di vê raportê de. Li yek jê dadgehên tawanên bajarê Hewlêrê sizaya bidarvekirinê li dijî bikujê malbata Kurda Rojavayê Kurdistanê hate derkirin. Parêzer Berzo Seîd ragihand ku êvariya roja çwarşemê li dadgeha tawana Hewlêrê jmare 4 fermana bidarvekirinê bo tawanbarê serekî dosyeya kuştina malbata Gundê pîreşê rojhilatê bajarê Hewlêrê hate derkirin.
هەروەها بەرزۆ سعید داخویاکردن و بریار دەدەما 10 ڕۆژاندا بە ئەوایەکی تۆمەتیکی ji بۆی تەمیزکردنێ وی بۆ دادگەها تەمیزە هەرێما کوردستانی وەرێ شاندن ئەگەر لێ دادگەها تەمیزێ وەرێ پەسەندکردن وێ بۆ سەرۆکاتی هەرێما کوردستانی وەرێ شاندن ئەو ژێ بمەبەستە بجیکردنە سزایە بداربەکردنێر سەرتاوانبار فەریدۆن کەریم ڕەمەدان. ڕێبەبەریە ئەسایشە هەولێرە داخوایانیەک دەربارێ دانپێدانە کوژەڕێ ماڵباتە پەنابەرە ڕۆژاوای کوردستانê بەڵاوکرد بوو تێدا هاتبوو وتاوانبار فەرید کەریم ڕەمەدان 5 ئەندامên یەک ماڵباتە کوردە ڕۆژاوای کوردستانێک و نیشتەجێن گوندێ پیرەشێ دەردۆرە هەولێرێ بوون کوشتنە و تەڕمێوان بجەهێشتنە. لێگۆری دانپێدانên کوژەر داخوایانیا ڕێبەبەریە ئەسایشە هەولێرێ هاتە بەڵاوکردن و کوژەر بەهتر ژێ 2 ساڵانە پەیوەندیاویە دۆستانە لەگەڵ بەسام حوسێن ڕەسوول و بە هەیسەم تێناسکردن هەبوو نزیکی 2 مەهان بوو بەریا کووەرێ کوشتن ناکۆکی کەدبوونە بەرە واندا و لە ئێواریە 2019 تاوانبار بە ئۆتۆمبیلە خوا ئەو ماڵبات ژوەی پیاسە و گەشتکردنێ برنە و پشترا کێشەنە بەرە هەردوو ئالیاندا دروست دەبن تا ئەنجامێدا تاوانبار بە چەکە کلاشینکۆف هەیسەم کوشتی و پشترا دەست درێژی کردە سەر هەفژینە هەیسەم یا بناوێ سۆلین محەممەد نەزیر پشترە هەرسێ زارۆکێن بنابێن حسێن و 11 سالیە و ڕۆژکاک و 7 سالیە و محەممەد و 5 سالیە کوشتنە. وەکە داخوایانیا ئەسایشە هەولێرەدا هاتبوو هیناسۆلین نەزیر دژیانێدا مابولێ ئەو بە بەرد ئانگۆ کەبر کوشت. بەێ تەماشەوانە هێژا بە vê ئەوەی هەم گشتن داویا بولتانە خوا دووبارە سەرنوچامی بیراوە بینن. ئەمینداریya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li bajarê Qamişlo civiya û mijarên Kurdistanî û Sûrî gotûbêj kirin. Rusya daxwaza destpêkirina danûstandina navbera Kurdan û rejîma Sûriyê dike. Grûpên çekdar di bilpêkirinên xwe de berdewam in û berhemên genûm û ceh yên girê spî û silûkê ji xwe re didizin. Bu duyemîn sal berhema Zeyta Efrînê bi arzanî têfirotin û cûtkarên Kurd tu Sûdê jê nabînin. Her şad û bextewar bin.